खुरुमजरी इमेज टीवी मीटिंग ताबीरिबसिंगबु मेंडे नोमाइथिमना तरामना ओक्सरी मचिंगनुखलिलि पाउ पिजरी इमागी मैरागी थौमी सिंगना सोशल एक्टिविस्ट आसांग कसरगी पोंगनफम ओइरिबा कामचोंग डिस्ट्रिक्ट की सदोंग विलेज द सत्तुना खुल्लदुदा चिंग तम अनिगी ओइबा मरी अदु सेसिन हन्नबगी पांडमदा खुदोलपोट सिंग लानख्रे खुदोलपोट लानबगी खोंसद अदु इमागी मैरागी कन्वेनर टी एच सुजाताना लुचिंगबा टीम अमना चथखिबनी टीम मदुना खुल अदु यौरकपदा सोशल एक्टिविस्ट आसांग कसरना लुचिंगदुना खुलगी निंगथौ अमदी मियांग लोइनना लाक्लिबा सिंगबु हराव तयामना ओखी इमागी मैरागी माइकैदगिसु मखोइना पुरकपा तोंगान तोंगानबा पोटलम कया सदोंगी खुंजासिंगदा पीखी अमदी सदोंगी खुंजासिंगी माइकैदगिसु मखोइगी खुलदा फंगबा तोंगान तोंगानबा पोटलम सिंग लाक्लिबा टीम मदुदा पीखी अमरोमदा खोंसद अदुगी सरुकमा ओइना हई पांबी चामरोमसु आसांग कसारगी खुथांगदा खुंजासिंगदा येंथोक्तुना चिंगी अकोइबदा थामिनखी थोपा है बसे चिंग तम खाइदे मणिपुर की चिंगमी ओइगेरा तमी ओइगेरा अफाबा लुचिन बा मा अखोइ दरकार लेरे है बसे मसिदा अखोइ थबक तौगदब मधु लेत्री फावबदि अखोइगी मरकता दुम तोखाइ तागनि मधु अखोइ मधुदा थबक तौसी अदुगा Center for Manipur Thailand Cooperation Studies Amadi Center for Peace and Conflict Studies Hangdokpagi Thauram Manipur International University MIU na sinduna Imphal Peace Museum Japanese War Memorial Complex Maibam Lotpaching Nambol ngarang pangthokre Thauramduda Surindra Rajabhat University Council Amadi Swan Dusit University Council Academic Ranking on Local Community and Social Services Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Thailand ki Chairman Dr. Tanom Intarakumnert Surindra Rajabhat University Council ki Professor and Assistant to Chairman Dr. Jamnong Junkyu Manipur International University की Pro Vice Chancellor Professor P. Kumar na athoiba mithunglen sing oina saruk yakhi Thaurang amari leinana Pro Vice Chancellor Professor P. Kumar na phongdokhibada Thailand amadi Manipur ga manaba sana khonaba fijet na sanabi kaya lai hairiba sing asi Manipur amadi Thailand ga amaga taminaduna exchange tongnanaba pandamda studies ani asi hangdokpani Masimak Aikoi Masel gi marakta nungsinabaki mari hena puraktuna ingna chikna leiba malem ama oirakpa oirasanu haiki Center for Manipur Thailand Cooperation Studies Center for Peace and Conflict Studies adu athoiba mithunglen Dr. Tanom Intarakumner na ribon kaktuna hodokhi Thauramduda MIU gi mairoi singna nat ki isai yoga demonstration amadi cultural program kaya su utkhi Tathawagi program sine koina ngasigi asigumba Thailand gi university aniga Manipur International University Manipur de leirisiga India represent toraga haiba program ase collaborative program tawsina tungi charon churongi youngsters singi amadi research program gi amadi collaborative oina khangdaba khotaba amana tawsingdo tawre haraga makha cha thana tawda khudong saba phangani haijani Thobal College Thobal Sinduna Numit Humni Sathagadaba Students Induction gi Thauram Masidagi College Asigi Multipurpose Hall da Hodokre Students Induction Program Hodokpaki Thauram da Thobal College ki Principal Professor M Bina Devina Thoiba Mithunglen Thobal College Teachers Association TCTA gi President S Iboyaima Singna Thauramapu amadi Geography Department ki Head of Department Professor KS Jugindro Singna akhanaba mithunglen sing oina saruk yakhi athoiba mithunglen gi warol piraduna Professor M Bina Devina hai mahi tamba haibasi knowledge amadi skill tansinba du khaktanate afawa punsi mahing ama sembadsu mathau tai makhatana awang bathaki mahi tamgadra natraga kari thabak tawgadage haibadu mahiroi singi tawbangamba aduna lepkadabani mahiroi singna thauna leina honabaga loinana madubu fangdriba faw loidabani masigi damakta college asigi matik saraba oja sing leiri mahiroi singi khwaidagi fagadaba lambi adu college asina takani haibagi thajaba leibaga loinana college asigi mahiroi sing asi soidana matik saba mioi amamam oigani haibagi thajaba wangna lei college asigi leijariba fitness center yoga center basketball court swimming pool sing asisu
ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯋꯤꯃꯤꯡ ꯄꯨꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯁꯥ ꯃꯨꯛꯇ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯤꯡ पांथोकनी अदुगा लोइसिनबगी नुमिता डिपार्टमेंटल इंडक्शन प्रोग्राम पांथोकनी हाइरी इम्फाल यारीफोक लंबी सेंबी दबगी मायोक्ता ऑल कोंबर रोड यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन अकुरकोगी मिटिंग मखादा मियामना लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिल्लबसु लैंगाकी माइकैदगी तुमिन लैसिनबदा मई हौना सावनरे मियामगी खोलाव ताद्रबदी हौजिक चथरिबा लंबी थिंगबगी मथक्ता मई इसिंग महिरो यावना इसेंशियल सर्विस सिंगसु थिंगजिनब सेम सारे हाइना सेक्शन वारोल थमनरकली लंबी थिंगबा असिगी ngasi humni janba numit asidasu lambi asigi mafam kayada nahan makhai dagi hena van sogatpa mi thorakpagi chang hengatuna tayar mai thaba uwa faijinba amadi lambi mayaida famjinba tawduna achat awok sing thatki lambi thingba asina maram oiraga maikai asongi miyam maru aina mahi masing tamba yauna essential service ki thabak chatpa singdasu khudong sadaba kaya mayoknari amaromda sangsiliba khongjang adugi matangda khongjang loi amana phongdorakpada ngasi ga thana numit humni suraba khongjang asibu ngasi fawba lenga asina karisu nachungdana leithokpa asi yaningde thawong asimak lenga asina maikai asongi miyam asibu karisu leitana khanbagi mayek laraba khudam amani loinana ngarang dagi churiba nong asina su hanadagi hauna fibam soklaba lambi asi amuka hena fibam sokchile maram asina lenga ki mari leinaba singna fibam soklaba lambi asibu sembinaba chathariba khongjang asibu hena sathiba mawong amada laktringaida khudaktagi lambi semba hobiyu haiki लाइसोम गुलाब न इबा मैस्नाम रघुमनी न सुरपानबा ब्रजरानी हेमारानी शर्मिला इंदुरेखा अमदी रघुमनी न सैसकपा गुलाब सुर तरंगा हाइब लैवाकनिंग बा इसै ngasi मणिपुर प्रेस क्लब की थांजिंग हॉल दा हौनबी मतुंग इना पाफो फोंख्रे इसै फोंबगी थौरम अदुदा SNA गुवाहाटी गी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर समुराई लाटपम नवचंद्र शर्मा लैकोन की प्रेसिडेंट खेत्रीमयुम सुबधनी अमदी ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की अनाउंसर डॉक्टर पुखरंबम तेजपतिना मथंग सिना अथोइबा लेंबिरकपा थौरम मपु अमदी अखन्नबा लेंबिरकपा ओइना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लैनना अइबा लाइसोम गुलाब न फोंदोरकपदा ममांगी मे तरुक्ता लैबाकनिंगबा इसै खरा फोंख्रबा मतुंग ngasi फोंलिबा इसै असिना अनिरक सुबनी इसै सिंग असि मरु ओइना लमदम असिदा लैरिबा मियोय सिंगी मरक्ता अमगा नुंगसिनद्रिबा अमदी हौजिक ओइरकलिबा तंगदु लेतादबा असिदा युमफम ओइनुना सैथाबा इसै सिंगनी हाइनसु फोंदोखी यसु अखोइना इसे अंखै इजेबनी अमना अखोइ निंगोन चाकौबा हियांगै निनी पानबगी सिदा अखोइगी सोमदा हाइतारे अखोइगी हजारमदा मदुगी इसे इंजेल लेतबा निंगोन चाकौबदा कैदा sakpagi isai se adugi isai amachung asi jauni do isai animadi koi duet waragasu matam isai gumbani haitare isai Kaikol semgat sagatpa nupi marup amadi Kaikol Youth Development Club ani na sinduna tarataret suba mahiroi singbu pukning thogatpagi thauram Imphal East ki Kaikol Community Hall da pangthokre thauram aduda Imphal East ki adhyaksa P Bimola Devi नीलाकुठी ग्राम पंचायत की प्रधान थोंगबम ओ रोक्सिनी देवी मयोल की प्रेसिडेंट तोंगब्रम गुलामजात अमदी हुको की सेक्रेटरी एस टोंडांगना अथोइबा मिथुंगलेन थौरम मपु अमदी अखन्नबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी मतंग सिदा ngasi nungthuli pau pizaba loijare midiang tabi riba singbu amuka na khurumjare